Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Jaintia Presbyterian Assembly, Lingba Reverend S. Dingan, Administrative Secretary ka KJPA, In Charge Mission and Evangelism Department Foreign Mission Board, KJPA. Kalapan bana bakan penlong ya gospel musical evening bat ka food fest kabla ay kerteng Hosanna 2026 ha ka aruf ratrik ulaber araja apunriu kaban ha kasi sajan hamadan Jerusalem chutwaku jawai kat kum ka karwo lapentip bahag ni kasi ka food fest kan sedang nadu kapor Shivaji no phais ni hadu bandakot ka concert kaban sedang ha kapor sawaje janmit kajing thmu jong kani ka free music concert kalong kum shibenta ban ai kajing kershan ban pentelon ye ki commission jong ka KGP assembly Shushu lapan bana baha kani ka gospel concert kindon kinong roi bat kinong tem ki bakin thop ya ka kanhon bapau na Mizoram ka Magdalene Kamani Music Ministry, kakong Medicare Karkongor, ka Ilaf 8 Choir, u Taybok Lang Tongper, ka L King, ka Pastoral Trio Kintop yo Reverend D Lingdo, u Reverend T Dekhar Bat, u Reverend Case Imle. But on pen so sing ru hakate ka sngi daki Jingrai Junkie Standing Choir, Junkie Southly ki Sinot, kata ka Sinot Mingi, Sinot Sepngi, Sinot Pedeng, bat ka Ribhoy Sinot. Hakate ka musical evening u Reverend P. Merchiang u moderator ka KGP Sinot Mingi unlong kum u kongsan. Bat uba di langstang kum u sembut kongsan. Haringkat ru ki pastor ki temen basan bat ki dikhot jong ka balang. Ringkat ki nong syak khot ngobha bat ki nong kit kam jong ki Sinot. Kebening kong ke jengai kuplay kalong yepi ki press ki dalong ki lat pathai kubor. But ni wan hari kapor na kalian jom ki hot jom ka fundraising jom ka KGP assembly ban kerpat dia ki pentriang dia ki kubor kapa ni idon kum ka KGP assembly kabangin sa penlong ya ka gospel concert kabangi ay kerteng ka Hosanna musical concert kabangit sa penlong haka ako Frederick jong nai March araja akong rim kabalong kasi sajay madan Jerusalem Jawan hakini ka podcast hakini ka events jongi nidon ka musical concert gospel concert nang nidon bu ya ka podcast Mereka beri berkonferensi sedang nadu Shivaji nang ka gospel concert sedang nadu Sawaji adu andai baji. Bani so kemen ba hakiri ka musical gospel concert ki John ki artis ki bapaunam na kecela Mizoram ketika Magdalene band berkini kan long kami dan kini ka gospel concert jogi benarlo jong kata kidon ki Norway ki bapau jong gejala ki jong nami ka bakin ruai nang min ka rilum hasi ki jogi bat kunjuru na kari lum janjia ki jogi nang tai tang mentip kita kilong kemani music ministry nang ta didon ikong Medicare Karkongor nang ta didon Elevage Choir nang ta didon i Taybok Lang Tongper idon El King nang ta idon ru Trio bakin ruai daki pastor ke jongi idon pastor Dilendor i pastor T Dekhar nang ta i pastor Yesimle bak nalong jong kita kindon sakidi ki standing choir jong ki samping ki Sinot ki batin sim mentah ai ya ki cingruai hakati ka gospel concert ki jogi kata kalong KGP Sinot standing choir KGP Submini standing choir nang udah KGP sama standing choir KGP Sinot Sepni ka standing choir KGP Sinot
dek nang ka riboy na sutuen sinon di imlong ya kini gospel concert kalong ban penni fan na kabenta ka Jingtroi mission jong ka KGP assembly di nama kata ni wan hari po banyak ban khot ban aware ya iriu i jingruai gospel bat kum juru kamtam neki para bengek itongi bedona po ka KGP assembly banyak benta kini ke events kejongi kede ke free entry event Andre idoneskat dibani penkwe kerpan pungkalat ban kersan ni dijing temu kejongi idoneskat itu kita small museum kita eat and train tam mission idoneskat kita penkwe kelak ban shin idoneskat Andre kedekat free entry events. Di nama kata saya simpat hari ini buat di kentul, but ni dapat semua ya baru kita terang bagi umat yang dicintakan dan bah ini gospel concert kami belum hati Yesus.